kwen gwaseme kui kume kirma yadit kume kirma yadit ga jom chalat ka kui media na dial content la roi ni la ka nan kare jom ka quirington content work ka nasir kana wulang men bana ngat ki gore jen odine dial de ka bit ko dara no dara kan nak ka pin a cha ngaji win mon ki chaling so jo mo yigana kwen no take amlet kan ni media wurra jan wo take drone machine warna kan nasir ki ka wulang ki gwadre ni wartino ki media wurra jan wo take ji Uganda ti bin ka so Sudan bi media mo bne deal ke jam so kan channel ya content kwan war le ladika lat kan no kan channel to illet kan inshallah head speech ala lokano binad bi kan voice den bi kan tab kare jam ka queen dan ka do dan na kan war so jo me mi cha kwen akem yadit so kem yadit a jana media na dial tin lat ko shan war anak dega kapchong ki bi kan na bi kan ge yan ka do dan chalat ke je kan GSS PDF cha bula da no kan na ji Uganda cha bula da no kan wari bishok agwele cha bula da no kan na kan wari so ana me nugu yan tara ke lew gor ko ban wer ba kan gonten kon tegatin agenda an lat kan gor kan no de china chikan bro mun ko media na ken ba media na ken dial media ni jane media ni tet mi yan gu yan ka media dial to amani tanji Equatoria DNA no can take against no can dial whatever they do is against no community telam la lat kana la mugo am donde ma de jenon ko all the media mi ne kala ne wutin mi ne ne ka kudu kutkan kon ka je kalat kan kon jor so na mo mi lat ke media ne ken de content tela jang kan media ne ken bula da shu media no content kwa we dan ku kan warna ka je lat kan wala je ga je e kan shi media ne kon shi kan burwach ke telam mu balatin so ku jum malat kana kach bana yingutin lat kono de joran de jelinga ta dan en lat kem yadit laren wore jega je naga gat ke kem kole boga na krem yale ka jano lar jen wo bume ramu bum charo de wajuru ne ko ken bu ko dwal ne ke jejen bor ko rada mo borodo no ji Uganda so kem yadit tele long tele mu to ko je so jo la de zero laren man yen gwad min bana ling chala do ne na chikin yadit she wuru shala to shan gwad me che jawuch betul kem yadit be no gwada me to shan jane okay wude me shala to shan jen akwar midit ka kuma kem yadit ano dio je ne to man mekana so to shan aramkel midit mila advisor national security affair kajen gwada cha ja kwanye cha jan ngai kon kem yadit la ja kwanye ka beje wuch so wude me rami chilat ka kirma yadit dunya che kula ka chong antame dobran ka beje chong tele jalat kan jalat jen che we ka advisor kan national security kete nyoko ko moy ka comedian cha jalat ka director general ka external security bureau jen within national security service ba jen gwa dana teten allo kanon nangam tabrin dunya jen mutabakela teten che nangje ka external security bureau ala jela director tena she wuch ka advisor kanina security law ne de kono teknina security affair che witin so gwade che de kamrada din mun biya kula ngat ala gwada tugudu metin chal to chante tin gwamno gwa to chan ret chalat ko position mi di janam dala advisor ka gwaze dan antam mi bukan wala do tel wudu ngitin kuiko biken wari biken ka mu kare ki biken ngana ko ngi kono national security ke lew la din wodi betete biken kala dong chi to shan red go dong te ka mich che dur ki dong kana order kana je go ko de worde kanak ki de worde ka kabra we ka juba ki gondan ko kien ko ram te kan national security affair wi da ti dia lat ka ti je dia lat ka nge ka jen ko order rin ku ja to bone so cha jo me cha ja kwen dino jen cha ja mo ka position da dien anya gwada me kala ye shalat ka SSBC television prison kir che to shan rat che ku promote karang general ngoda kana jenalat ka jen position dana che jelatene che la general che rang che upgrade ke je nang niam anyok che rarade mu chala general Simon Yen mishawuj no ka changa dogba wache je mojbo ko position prison kir ba charam rin chalam ma dut chaja kwanyala new presidential advisor national security so titi katiji kir ma yadi chagalat gwada dan en wojana tinti anka wer ajan jawdana gode nya yakel ambar nyo jomra den bata kamal bye bye